Ne morem verjeti, da mi ne verjamete, da niso to moji rezultati pri streljanju. No, še bolj ne morem verjeti, da mislite, da sem se šel tu zlagati. Lejte, meni je streljanje popolnoma nepomembna stvar. Nimam nobenega vesela do tega. Nič se ne spoznam na to. Tako tisto, ko me sprašujete, kjera puška je, ta ali je ona, jaz tu pojma nimam. Vidim pa, da vi obvladate, ker ste mi vse napisali, kaj sem narobe delal. Jaz seveda sem narobe delal, gospa, ali jaz sem nazadnje streljal pred več kot 35 leti v vojski. Se mi pa ne zdi noben problem na 100 metrov tak rezultat narediti, ki je bil moj. Je, Madona, se imaš daljnogled, ne? Se imaš daljnogled, pa puško imaš naslonjeno. Tako da, ne vem, lejte, pravite, da sem tu zlagal zaradi všečku, pa ne vem kaj. Lejte, jaz prvič ne lažem in tudi nisem taka budala, da bi šel lagati, se so bile dve priče zraven. Jaz sem mnenja, da če eno stvar dva vesta, je preveč, če je taka, da se ne sme izvedeti. Tako da tu se ne bi šel nikoli zlagati iz mnogo razlogov. Dva sta sigurno ta, da nič od tega nimam, če se zlažem, drugič pa še dubelj me boste nalaž, pa boste rekli, da sem lažnivc. Tako da tu mi na misel ne pride. Če bi šel že kaj, če bi se že jaz kaj lagal, ja bi se res lagal kaj tacga, ki bi mi bolj pomenilo, ne vem, bi se zlagal, da sem, ne vem, 10 kilometrov pretekel v 48 minutah, rečemo, ali pa kaj tacga, ne. Tako da jaz take stvari res ne lažem. Dajte, dragi gledalci, me pa ful zanima, kaj vi mislite, dajte napisati v komentar. A so te, to, ko ste videli, ko sem streljal, ta rezultat tarče, je to moj rezultat, ali mislite, da sem se vam zlagal, pa sem eno drugo tarčo pokazal, zato, da bi majčkeno bolj frajer izpal. Pa tisti, ki me še ne sledite na YouTubeu, me zaslete, pa en všeček stisnite. Ajde, mejte se, pa seveda, pa ne si pozabite ta video pogledati, tle spodaj imate link, kliknite pa pogledajte.